program Obuhingi N'oburiisa program ejini bani kusiyaho abahingi hamwe n'abarisa bo mutano kandi rizo bandi yo wanasan Katunguuka ogu no muhingi omwani naguhingira aha heke yamwe yitaka kandi nashangwa omuri Rwentuuha Tauni Kanso district ne ya Bushenyi. Inza kuba ninganira nawe turebe aha bwenshi yashaziremu kuhinga omwani akubanyira omwani gunyera munonga kandi numwinji kandi nabwe still guri ahitaka rice ejo kumanyisani wabo oyinitaka no basa kukora ikintu cyo mutano ahitaka ryo neryo yine gumananye tushome okuhinga omwani turebe ko twakubasa kwetungura. Sebo nakwakira program yitu y'Obuhingi N'oburiisa. Nanye nabashemerwa abo kwija kuturambura no kutuhama imirimo yitukora. Nanye ndo tushobore abwenshi washaziremu kuzomu kwinga omwani. Omwana ogu nyose ningusiga abantu mbagura nanye nasharamu kugira ngo umpinge obwira umpeze ningusigira abantu mbagutwara kandi barakungamba ngo nugwera nanye kunafunira itaka kunaguzira itaka nasharamu kubyara omwani namwe nuko kugureba nugwera munonga nango nabandi banteganisa bagwiba tutekaho n'abakumi nabwecho nuko nashaze mu kwinga omwana okusiga omwana omanyiso ine za bed zo mwana zo guza abantu nire kimwe munonga za muringo tusiganke bijuma nk'emiyembe tusiganke omwani emicungwa nendije mutiyo nebikabyona na neyebira kartusi yona tugine n'icyo nashariye munanye nkahinga omwani omwani nanye ndaguhinga ninguhinganta nshobora kunyine kwinga omwani ato omwani waba nogugura ensugwa ananka bed zitu nogura omwani gwine inchi 5 ninga mukaga ato kigusyayo otimbe ebyina ikina cyo kwingana cyo mutumba kandi obuyino orukoba ninga muguha opuma omutagundi futi 10 otimbe kina cyo mutumba futi 10 square 10 obuchika ni 10 obugazi wanyuma oteka maniwa obyara omwana gwawe kawana ogubyara toguteka kuzumu kuri umukina munonga kandi nabwo togutahigwe nota mwitaka orango wagusigajero ka space ko kutahamwa mizi deni gukora gutangurebera ntagwana gukora hati ko kweza futimbe kinecho ohinga mu rubaju bwanyuma kinga mu rubaju gwaba no gukora ogenda no yongera hitaka umukina muriya kugukora gwarwo umukina warango wasiye futi nk'ishatu ikinecho kiza rero guma no guhingira kandi ojo gwinaka gwatandika kurabya guterera enkondo ogwinaka kugira ngo nyesya gutaka futeganisa okushoroma kabanke mitumwe no kukakora no gwinikira stage nuguba gumazire gwire kigwa kwika kwinukwa waza kwika kwinukwa ngo bagwine emyaka nk'eshatu watandika kushoroma mu ruti yo kubanza nabwo gwinaka kakugwinaka guzari ikindi kitaji babe bitaji nka bibiri kimwe kitozoka kindi kitozoka ne karungi cyakari yo mu kwinga omwani mbwe no mwana hatukije gwagira sente abukuba mwe twinyihire mwe sente nyingi munonga hatukije gwagira katare government negurangerera nugwegura nk'ikingwa cyebembi yo mwihanga ecyaburyo mwe cyashimire kubayine abukogura umusente na wenda guguza utagiye kwanika mbagura na wenda kwanika mwe n'ibyuma byo bukakanya gura umusente ubwirobo so no mara wire cyo rukushara umwana ubwe myaka 10 myaka 20 nicitwara wire kikore ngwaho aho kwenyine ati nguturo ubwire bwinji umwana ugwe tuguho wohingiye mbo nonje nkeje twereza abantu guba kweta AR turbosta no guturo ubwinji ubwire bwinji no gwekwe myaka 20 no gugisya ningabe 5 abuko ko kubugwinikiri no guturo ubwire bwinji nabashunkura gubabiye no gumwe gucuru ngumara ubwire bwinji hati nyendo tushobora habika by'umwani maru imyani myinji so nebikaci ebyo umuntu ayine kubyara kureba ngo yihama akasente mwene hato bwirobu hari hebika bishatu twine AR turbosta ne irgo muri korono ka twine na boste yitu nkuru mwene wota biyer boste nkuru obyare ARIT ningo byare korono ibindi bika
nabyo tubirungi kuno yatubukwireyo nasarande ejo bakagituzibira government ebikabishatu ibyo kuza kubyaro banza wachebeza itaka ninga just you no kanu byara buri umuntu itakira ine omwana guzamo atukunu yamuri inkore umwana ugona itaka ryona nuguzamo ekikuru wo gutimbire kina kikiri wabanza watimbe kina cya futi birari ibiri ukagarra mu itaka ahantu hona nuguzaho no hakuba amabari wotimbire kina nuguzaho kuryo cyo bundo bwo gukoresa kurenga umwana gwaguma gubonera ati hakija maniwe giye kufuhira amapapa na ino wasa kugikozesa onkubwira bwinye tukozesa amasha tukozesa na maniwe giye kurwa mu nkoko ebyenkoko ebizi kubanzira batamu tabambye twatabatabira umwana na forogo umwana gurebukaje ufune ebinyaso gwara ati nkugu gwanje nintamwe binanka byenkoko ebyo karebera yagwe no gurebe rota kurenga waguma gutebeka inije nkogo kutirontorera ati no banzo gwara kandi ogumana oguhaguragurika kugira ibyana byingi ikitosigaho cumwe ninga bibiri konka bitakaringa bibiri ukashanga birubina kuko babina no gwira konko shanga gwino tujuma tuki tukajya juma koro rwo kureba ninde bugwe embe nemishoga nimiringwa eco cyo no kikorota kurenga umuto mushoga gwaba muringwa gutugumana hati umwana ko kuba no gurisagi waheza gushoroma gwaba nguryaje na hariya ho shoromere gwaza kurabya nugarakaho imwe nico kuri bereje mukono rumiringwa konka kurga kuri kwika kuno hari umwana iwano gurisagi umukono gwagwe nguguma gwineho umwana araka kuriya ko koresa abantu wano ushoroma kugira ngo hariya wihagugarikeho n'ingano nufa gushoroma wagushoroma guhire utaguhuruburire kugira ngo waguca hariya guru mubisi gwagwabangura byangu garakaho mwe nakakuryako no kugira ngo waze gushoroma umwana wena gube guhisize areke gukurubura kahaguka nibwo gugarakaho ukagarakaho kugureba inaho kwetiha aho kwetiza amagezi agukoresa umukwingo mwana nko muza workshop nankai iwo gukora iyo tuze tushoma turambura abahinja abamani kazashimo ko ari abahinja abamani babangerana tuze tushoma de babonja kutushomesa nitu tuje tuhinga kandi iyo twabantu tugura nembubu icyo cyo muntu ayine kufa y'umunonga gukora kureba ngo yagwiha mu cyamani ato mwana ogwe yagubyire nagwe mwe norabira bakaba byara babergaho konkubwa hatu wogubyire ushemereye kuba noguma nogureberera nkitungo nkoko kuba noreberera renti ukaguma nohikaye hakizamwe byano kabahagura ukiragwa leta mu busisibirizi ukaronda umbazi abo kubusisibiriza nabwe mbugwita ukaronda umbazo ukagufuhira mwene ukaguma nogureberera nk'ikitungwa cyawe tariho kindi cyo kutwara cyangu tu program n'obuhingi n'oburiisa kandi turiho tushoma aha kwingomani ubuzima umushira wa muri yatushobora kurunja umunonga uko yine kwingomani ukabasa kuyama kasente na no kwebisaho nani ngushaba tumureho tuzagaruka ari kutwegesa byingi aha bikwatirine n'umwani atushobore byayihiremo hamwe ni uko kubasa kutandika kwingomani TV West nehinda kurkayo omukahumuro sebo watushobora ngo noyiha amagezi omuza workshop na nahandi so iwe hino kuhwerire abantu abakwetorire kureba ngo nabo bafuna amageza go gukoresa umukwingomani abantu nimbahabura nabandi babyire nabandi mbije banyambaho nabo bankora umugwanje nkamwe nabo kugira ngo abantu bina amataka make ushanga umuntu atahingiye mwana mwinshi kunka abo bantu yabe nabandize ku mwana abandi nabandi mbankiza n'amashamba g'umwana reba nukoresa bakozi bakwingana ki mwe namana go kutekamo ato umwana no ankatu barije kwingamo kunko bwo bwinji kutukuremererwa
turabyamo akabazi ko kwita omwata omukati gukutwara reba mpango munonga wotabandize kukandisa tugukutwara reba mpango akasente ko kutekamo kuza kutandika ati nkaha ho hingire nimba nyitaga sente zwingana kikureba ngo naba nkiwe mwene nko gube gutakanzire ruto mbamba mpinja mwene twarine kandi kungurumba zgwashinje umutwara gumane cweka bagufuhira nabwo uguheza umwata kugira ngo uguba gutakuzire ufutani ko katandikisa zinga sente kanshe mbona nkangure yo kutombe dukuriya nanyinkija nashazi humbwe nkihebite byo kikankarunana mbyo nabira ubuyiro bwe twantuguza shinje bibiri ekeri mutwari nkikumi na mukaga kandi hata naza kugura kuza kubyara atakati tukaguza shinje bishatu kahwire katwaru kargano tumwitaka tukaguza shinje bishatu umuntu nanyino kwa kubasa kwekora imbibe yeyo aha kuba nahingira ningayine kujugura ati ko kugira ngo yekora imbibe yawe umwene utwari kikakibi umwene kandi ko kubuguza muri twa abo kujisiga abo kwatusiga kikacuma ubundi yo nubasa kureba ikiti cy'umuntu oyihe mbubu kigiye kikacumwe cyakwa twindwara cyona ncurwara nco umwene nco kugira ngo ntwihanangiza ngo bizimbo bagiho witu abo bantu batujuguziro umbaragirwe kutwereze imbubu so mbabajwangize ebaka nabwo cyo wabyare imbubu yiwareba no byare kikakibi aho turinde harimo n'imitumba nicurunje kujibyara mu rutoke ningano no bitaga kujibyara ahitaka yati neco hati gwabo guryo mwana koko kuba gutakwatine no basa kunaga mu mitumba yabogo yabundo gonje unkati chikuru kugira ngo wabahinje umwana wenda ati mu mitumba ikindi cyo kubasa kuhinga umwitakire kubutire mu mwana iki ano basa kuhinga muke miti y'imisozi inga nk'imiti ya guruveria ugiye toroze nanke umwana ugwa wabo ko ahe kuberi neto ne kibundo shanga umwana ugubonire atongo mwani ninde hati takarisha nkeri womere amiz nukoresa bukore kikureba ngo wagumuye no mwani nubwo mushana gwakobanuguje ato umwana abahinyisa kuba kwamba twegesa abandi bagira ngo tuteke mu butabo nambwe twatambura kwikaha step ya kabiri ari ibitabanuje kubireba rero tutamwe bitaba tukwata mizi gagumamo otine mizi genzurano we nabasa kuchikora none twene kuye kwika season tugira mizi genjura mwene ubona basheni kwamba tamwe butabo bwafuti mwari yemwe bukarabamo rero kabika mizi kandi umwana ugwe bakagwara yarabaine abine irrigation systems kushanga bo ino kuba kufuhira mizo miseri se kikumanyisa kunna tumukabikira wewe kuntu akabikiriho bya pampa parani oine hakureba ngo ni waza higuru kugira ngo kumushana kugwa kuje umwaka gona wagumuri yo muhinje ngato no ranka government kuyakuje kuyatuyambaye karambura abahinje bo mwani rero abo kwibasa bakagura nka pampu nanyi bakatuyamba mbwe bakareta pampa sentenci nanyi nkajugura ine ku bizire kureba aho ngabo aba operation restoration ninga government kugira ngo niwo babasa kutungura babe batakizire mbwe niwo kabe no bashaba chini kesi nka wabareba ati nka nabareba imbashaba nka pampu ejo nanyi nimbashaba nkubiyambe mfune nona mwana muhango bampeza nkubiyambe mfuna kamani weji yamashagu kurga za nyabusuzuku nanyishuka munyongera ntasi yanje parani oineha omyaka yo misho ibikwatene no mwana ati plani ibikwatene no mwana nje kunifuna ka sente kunifuna mu sente zakanya nguranka akanya nyongera kubyara kukanya ato mwana ugwawe no guguzota ko kumara ko kusharura ukorota ato mwana ugo ningwanaka ningushoromesa ngwanaka ukeza koma ngutwara nyine yo piki yanje ngutwara twine cyo marwento ngusisa ngutoma mbweno nguguza kirimo bagusa rero nguza ugusira
harabaguzo gutaka ugu fresh ugu amara kushoromuka kikanoguza barumbijiro muno konka mwenyo gwanye ningwanuka nurindo otobuhangwa omukwinga ino ko tirema mani kureba ngo byo buhangwa byaguma bitebekine kana kana kugira ngo nyine ne BDMT nkuza kusyaho twenemeti tukubyara iyo buhangwa nk'emisozi nk'eminyamagabo nk'emitatembwa nk'emugote ebyo nemiti yo kurinda ibyo buhangwa azanjine nayo ninjuguza abantu mbaganga mu nemiti yo buhangwa na government niyo kuragira ngo ihingwe ije miti yo kutura ngo muti nawo jingire kuba nk'icyo kureberaho bitakere natungire n'iryo mwani n'iryo rutoki tukiri aha kwego mwani na nuko kubasa kwetungura wabo initaka ryo neryo yine nore natushobora ukoine kufuna umutindo murunji ogomwani na amatendera ningashi imihanda eyo yine kuraba mukureba ngo waguzo mwani ogubonire kwiha kwinga mpaka kwika akusharura katugarike tumureho nutugaruka na byinji abikwatirine no mwani Kurkayo omukahumuro ojuje nguturi aha kwego mwani kandi program n'obuhingi n'oburiisa aho tukubantu twegero kwinga hamwe no kurisa sebo ubutwantumura wotaka tugambire turebo ino mwani kandi oyire mu cyango nkatukamanyire sente zo kwihamuka buri mwaka ningashi buri mezi no kitwazo utakureba ngo wihamu sente kandi nzingana ki ato nabwo mwani ubwiro bwinjira ngo ja season imwe iyo cyanda yo kwa mushanju ati kwe kweri season gwagwezire ushangania mwishaho nkamakunyana izomiri kandi twasa ushanga twamwishaho nka 18 mwene wobwenzi bazire kiro nyinji bunonga kiro nkarukumi kiro tuba turi nkomoro kiro kaga nora tugwaka kuzire kusiyubwire bwinji kugira ngo gwakanyire tuyamukiro nkarukaga kiro rw'imbamba juguza higuru yamuka kasinto shanga tuyamuka miliyoni nkinane cweka kana kato kwikumina kunko gugu kuragurumu ejimba gitembera bira narga mu mwana muce shanga tuyamushaho nkimwe ningi ibiri yatugugu businto bukurinde katine kitwiyamo kureka seasoneria ni miliyoni 5 nazo zikaje kuzayandika so mwani ni season ibiro mwaka nkiya hati ninki abukwa no guranka mwinji ubona numbisa no gutara mwinji mwene season mu mwaka namwe no gukureba no buje kushora umwuko wa mushanju gukureba kandi kayinde guru ko gwakuze aha tukuze no neze imbere birezi kunko gono gukora nko kugwana ugamba no mukono gubona ubona no gukwa mushanje tukarebera habizo biro kutegana so mu kwinga umwana nebizo buce bikuteganisa wano ingoma ato mwana ubuhinga tambizo by'amana kureka hatakije ndwara hije ndwara yiba kweta tudura undo cyoryorera nk'ikiti cyo gucukwira nk'iki cyakwa twindwara kandi mbaze na iterhoji kandi hariho kandi akakuka ko gufumura nakuko kakatahumu onka kabe gutine kizuzo cyona shana bashuma kukweza kwera shanga nabakaze muntu bakwaturumu shanga kisigaho waza kwikari shanga kubashoromere mwene kizube cyangwa kiruho munonga ntodurana n'abashuma atebizo bebyo noberwana soda norondo umuntu muteka hakuma ni byatodurana n'inaka nabwo mfene mbazo kumba fama abo kutucaraho ushanga ntufuhiramo kandi ikikoko tukikira kuryege myane mito nikikira kuryege myane yakuzire iwe oine plan yo kugira ngo umwana ugo kushoroma ukamara kugwana kokahika kuguza oine ka plan yo kugira kwija kugupakinga ukashanga no yiguriza product yaho irerye yawe kugira ngo kafuna amagoba minje jo naye plan kabenjine konka bo kugira ngo nyenemere umunyingi na kugira ngo n'ubunyu n'ugu umwana ugu mukuru niye ndukora abandi emyani mito
mbwena icyo nkibasa kwija kundema kushika ahidare ryabo kwa nyine imirimo nyingi kuba specializinga mu mugumo gwo kureno basa kwihamu ujya tshika kweraho kunkamwe nitaka ndiyo tinera hangu bitkuni nitaka nkabyare ibindi bitinkebi nagwe ekabiri yentasi mpango umuka konka ninda nimpabura bakubabine amataka bije tubahereze imbubo y'umutindo nkeje mukureba naye gende bagasere bakinge aruci bakweta record keeping watankire kugira handiko kushohoza n'entasya kureba obuhinji bwa kuba kutambara nangu tinkabigizire konka kubabe mbarambura abahinji b'umwani agwo kusiga nogu nagwe bakampeza nanka yagwe certificate namwinji n'umuka so atiwe nko muhinji w'umwani abantu nubahabuhabuza iki habikwatirene n'umwani hate cyo kubanza abahinji b'umwani bagume bagureke baza gushoroma gubanze guhiseje abuka nakugenda tugwaguhisizeje wano gushoroma tukagura ki ubuntu obukuruga hugo hatwo kugushisha gura ko kwamani utandika kugira ki ushanga gwagira kunu ya mcyabu kwa kunu kwagwita mwene babanze bagureke guhise icya kabiri bagureberere nkitungo nko kwa kureberere nti zenjungu no mazomba zozya umusande kabiri bwe yahinjira umwani agureberere gutakakanda kandi ababanye nakataka kake bono bahaburota babyare hebite bakubasa konka babireberere boneri bagwineke baguhereze kiri sahansi nubo kuba n'ibiti 10 nabyo mbugasara kurigirira itaka ryo kurukwingana umwame nasani nice binde byo kwinga ohireho mwanya ibyo kwinga ni norutoke narwe ni nyamwe ntasya jena yinyamba mwanaha kandi nyine bed zemiti nazo ziriyo ko nazo ni nyamwe ntasya nabagambe nihire mu mwana ogu rutoki wajya kuyamba mwanya kuyamba ruta hato rutoki orwe omwe twihe bitumba tuje tubicwanyaguruza umwana omwe bikamizi ubundi tuyamwa akasente katero obunyasi tuje twara ni mitindisho cyo no kitwazote hati ndije mtena bagambire yebedi tuyinenke miyembe nayo tubantu tuguza abafama baza kuhinga tuyineye imicungwa nayo tujuguza abantu tuyineyo ibijuma mbwenu kefene nk'amapera nk'amapapari nabwo twegesa abantu bagenda bahinga tuno abana b'amashomero nabo bunda burisho mendo bari no kantini bagiye kubayamba abana abo Jemiti yo no gitwazota tushobore no cikorota kurengo wagira ijemiti hateje miti aruhensugo zitugura kandi ahinsugo izitutunga kuno izitwerondera konka mwene nkeze sugo zitwantugamba ahinsugo zitugura nkapayini nkeje miyembi nagambira itwentukori kuno tuzambara kuriya tubaniye twihemti emtu yo kujoyininga mbaranka yona stoka farm mwe nabwe mbe babitariye bibyaroko jemiyembe ni remyaka 2 namwe nanye kajibya na mwana mureba nkumu numugirebamo hatari mweze kufundura n'ibindi biti bitari byebijuma twininka kartusi twininka payini twininka gurveria twine mwene bikabyinja abuko yine n'indije meno mwite kubukozesa nko butubwamahwa nk'imiti yakago ntuguzo negije zembuga nazo tuzikoreza abantu bijambagura mbagenda mbabyara imbuga zabo ubundi batwemeramo ushanga twakora imbuga z'abantu abantu abinjira bacara kunde bimuri byo byineho nemo nabyo mbyine byo biruta nabye muri tubyine shonga buko nabyo bitine tugenda tubironda za kamparoku muri birungi twije tubiteka aha
nangwa na munonga nko za district za Kanyiri nazo zitwajya zibitwara. So turukwerera program iji omuntu uri kureba no musigera butumwa ki hato butumwa bunkusigira abo kundeba mwena ni mbasigira butumwa bukamo okuhinga esente sigiye mu kuhinga. Buri umwe ahinge wabaye nitaka ryo kuzaho umwana guteho wabaye nitaka ryo kuzaho emiyemba ruteho wabaye nezo ryo kuzaho rutoki ruteho onko buhingira mbwe busigira mu sente nkito abantu abinyuma. we barisibu kuba nito program yitu yo buhingi n'oburiisa orunanye usibire no yega aha kwingomani kandi twareba ngo nasani ateristi omu season nayihamu miliyoni 5 no kurengamo kandi nakoresa hikemwe yitaka so niwe no basa kutandika obenkawe kandi oyihireho n'umwani ine binde byayine ebijuma ngo kuwano bereba hamwe n'indije miti nayo eyakwihamu entasi kandi yakoreka ngo sente zisigire omukwinga. Program n'obuhingi n'oburiisa Ivan Tusiime ninyendukusyaho program egi orare korongi.